overheard. Love is winning without a word. Stop giving me your wish list. Love is free from all this. Like a bird flying over the hilltops. Love is like the sky, you know, it never stops. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Love is whatever, whatever you want it to be. Love is not a game you can play on the floor. You gotta stop keeping the score. If you wanna play me like you did before, you better stop and walk out the door. You can skate around the issues if you like, but who's gonna get you high in the middle of the night? Like a bird flying over the hilltops. Love is like the sky, you know, it never stops. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Love is whatever, whatever you want it to be. I see you standing with your back on the wall. You better get your hands up and clap if that's all. And if you don't wanna get yours, then let me get mine. See, ain't gonna be no drama, cause we have a good time. What's the point in giving me ultimatums? Smiling at my friends when you really hate them. Trying to convince me that I should too. What's the point? Stop worrying about what people say. We ain't gonna stop them anyway. Love can do anything if you try. Come on, spread your wings and let's fly. Fly so high, flying over the hilltops. Love is like the sky, you know, it never stops. It don't stop the abundance of the heart, the mouth speak to me. Love is whatever, whatever, whatever. Like a bird flying over the hilltops. Love is like the sky, you know, it never stops. The abundance of the heart, the mouth speak to me. Love is whatever, whatever you want it to be. Whatever you want it to be. Hallo, Henrik, wie geht's? Sind Sie mit Fotos glücklich? Ja, natürlich, ich komme nach Düsseldorf in 2 Wochen. Okay, danke schön, Wiedersehen. Hallo? Bonjour, Monsieur Frédéric. Comment ça va? Très bien, merci. Quand avez-vous besoin de mon modèle à Paris? Je viendrai dans 3 semaines. Merci. A bientôt. Ja, no, come vemos. Hello? Ciao Riccardo, amore mio. Come stai? Va bene, grazie. State inventandolo sul pranzo? A promozione quanto siete ci venite a Ljubljana? Allora, perfetto. Vedi, baci. Hello? Oh, what a surprise, Davies. How are you? Very well, thank you. No problem. I will arrange models for your show in London. Just send me dates and details. And it's all set. Okay. Thank you. See you soon. To baš je bogat biznis. Moram čim več pobrati. Sicer imam pa itak menedžer, kako bo vse v redu. Tole bo treba pa zaliti.
Ljubi, a ni kakšna možnost, da si premisliš, no? Se veš, tako delati stran od mene, od družbe lepih fantov. Pa ljubi, no, se veš, da mi je že ful težko, no, da te zapuščam. Pa ne bi šla, če ne bi bila prepričana vase, no, res. Veš, da je manekenska karijera pomembna zame. Lej, veš, da sem vesel zate in te podpiram, ne? Ampak razume, da te imam res ful rad, no. Pa praktično so že živela skupaj. Se bo še vse, res, vse bo. Sam da si naberem dovolj izkušenj, pa dovolj denarja, znanja. Le, vsak dan te bom poklicala, res. Vsak dan te bom poklicala in poročala vsem, kar se dogaja, pa smo skupaj veselili. Lej, ta tvoj uspeh pa denar, to mene razjeda čisto, a veš. Pogrešal te bom. Poklič me, kaj prideš in v flet. Kako te stari pravijo? Jaz sem se že odločila. A zdaj pa kar greš. Ja, grem. Nisem zadovoljna s tvojo odločitvijo. Tudi jaz ne. Ne skrbte, no, ne skrbte, mami ne skrbi. Jaz sem pripravljena iti v svet, zato ker vem, da je to nekaj dobrega za me. Pa zdaj moram iti, ker sem mlada. Veš, da je v življenju izobrazba zelo pomembna. Študij, manekenka noš mogla biti, ko boš stara. Kako da ne? Le, ljubi, ne prekini mami. Pusti, da ti pove, kaj ti hoče sam dobro. Kako da ne? Kaj pa Heidi Klum? Ma kaj, Heidi Klum? Ti si moja hči, ki me skrbi zate. Heidi Klum je ena iz najbolj uspešnih manekenk na svetu, pa družinco že ima. Kaj pa najna družinca? Pa se bom končala šolo, pa bom končala faks, pa mogoče sem celo upisala na magisterij, ne vem. Se vem, da je študij pomemben za me. Greš v svet, ki ga ne poznaš. Ne veš, kaj se tam dogaja z dekleti. To je res. Izkoriščajo jih, postanejo. Pa se, če bo kaj narobe, bom prišla nazaj. Zdaj sem se odločila, no, da grem. Vem, da je to dobro za me. Vem, da je to za me. Če imate rada, mi boste pustila, da grem. A ne oče. Hčerka moja data, če bo kaj narobe, sam poklič. Ni važno odkot. Pridem pote, pa te pripeljem domov na varno. Na, tukaj vzem ta solzivec, pa še ta nožiček. Pa če bo treba, oba uporab. Vidite malo rada. Ja. In jaz tudi, ljubi. Ja, ful vas bom pogrešala, res. Ja. Živijo. No, zdaj so pa sama ostala svidla. Res je. Dobro. Tudi meni. Zmenjam se z gospoda Roš. Vas pričakuje, izvolite kar naprej. Hvala. Pozdravljam, gospoda Roš. Kaj je? Nimam veliko časa, čas je denar, zato ga prosim ne zapravljaj. Nisem zaposlitvena agencija, ne potrebujem tajnice, zato povej, kaj hočeš. Jaz sem Mišel. Ti si. Dobrodošla v moji prestižni agenciji TJ Models. Nesla sem svoj book, klicala me vaša menedžerka za snemanje. Spakala si tudi vse stvari, da si postavim med prave modele. Pripravljena sem na vse. Vse v redu, lej, sej. Postavo imaš, lepe obrazne poteze, manjka ti še kilometrina in izkušnje. Sicer pa tukaj je tvoja obveznost, da me poslušaš in da opravljaš delo profesionalno. Tvoja naloga pa je, da si na voljo 24 ur,
in zadovoljiš naročnika, ne glede na to, kaj zahtevajo. Daj mi zaprati svoj book. Se mislim, fanta pa šolo, ne morem se ga skenslati, veliko mi pomeni, navezana sem na njo. Ljubica, če si prišla v mojo agencijo, potem boš upoštevala moje pogoje in boš delala tako kot vsi moji profesionalni modeli. Veš kaj, rabiš boljše fotke. Sicer pa danes bo slikal kolekcijo kopalk naš fotograf Leonardo in te bo kar on poklical. Zdaj pa te bo naš šofer odpeljal v stanovanje, ker se boš delila se pravi sobo z 2 manekenkama, v stanovanju še s 3 manekeni, tako da postrgi se zdaj. Hvala za priložnost, ne bom vas razočarala, potrudila se bom. Hvala, nasvidenje. Dio. Zdravo, Leonardo. Ja, seveda, lej. Danes ti bom dala kontakt manekenke, katero boš fotkal zvečer. Tako. Lej, naredi posel čim težji in zahtevan. Daj, ja, tako, uporab svoje čare in kontakte, pa srečno. Ja, in ne razočaraj me, ker drugače lahko poiščeš kar drugo službo. Leonardo, tudi svoje, če se misli. Mija, prba se v pisarno. Izvoli, ker vse mora se pogovarjati o enem biznisu. Da ne pozabim, kako smo danes moja najboljša menedžerka? Tako kot vedno, ko gre za biznis, vse veš, pripravljena na popolnoma vse. Skratka, agent iz Londona bo najel moje modele. Ti boš uredila vse, natrenirala modele, da bojo pripravljeni na popolnoma vse. Plačal bo agenciji 20.000 evrov. Jaz mislim, da to vsakmu po 100 evrov, tebi 20%. Ostal denar boš pa uprava, sej veš, ki so luknje v zakonu. V glavnem, ker smo pa v Londonu, pa poklic svojo vizo, da boš obrnila še kakšen biznis potoma. Sem te že prehitela, draga moja. Vse veš, mi menedžeri razmišljamo vedno par korakov za naprej. Zdaj mi pa reč, da nisem tvoja najboljša menedžerka. Sej, zakaj me pa masno plačuješ? Ja, hlej, se si koristna in tak se razumeva, zato pa na isti ravni razmišljava. V glavnem, tvoj friend iz Dieseldorfa. On je pa poklical in rabi 2 modela za snemanje reklame. In sicer tukaj boš tudi uredila vse formalnosti, plačal bo 10.000 evrov, jaz pa mislim, da to vsak po 100. Ja, valjda. Ampak samo, če bo ta dala dodatne usluge. Ja. Sama veš, da svet mode ni čokolada, je razdajanje z dušo in telesom, pa da ne pozabim, 1000 evrov morava dati na stran za morebitne podkupnine, ostalo bo pa šlo v najine žepe. Že tak ali tak nam bo sam drobiš ostalo. Ja, logično. V glavnem, tvoj ljubimec, tam je klical iz Pariza in to je ena high scena, v glavnem Fashion Week in rab samo vrhunske modele. 6 jih bo vzel, dodal bo na moj račun 20.000 evrov in v glavnem poskrbel za nastanitev, koktejle, večerje, plus poživila. Jaz mislim pa plačati vsakmu čim manj, ali pa sploh nič. Mislim, da mi smo fashion agencija in ne socialna agencija, pa mrhe grejo v Pariz. To je dobro za njihov razvoj, ne? In za moj žep tudi. Obetam si omaro kreatorskih oblek, nov avto. Razvajanje stane pa botoks tudi. Čim manj ali pa nič. Ja, pa zdaj jih mislimo pa tle za vsako figo plačevati. Mislim, da mi povej, kaj bo zdaj ena 15-letnica tle pričakovala plačilo. Spomnim se malo, ko sva midve začele, brez plačila, pa še svoje telesi sva razdajali. Mislim, najboljše, da vso dodatno razlago prepustiš meni. Tako. Sej veš, jaz sem pa brezmadežna in nočem nobenih afer, sploh pa ne na davčnem področju. Ali pa da me še celo kdo kakšnega izkoriščanja obtoži. Ali pa še kaj drugega. Sej veš, ka nas uspešne vedno potiho zasledujejo. Sploh ni problema. Za to zadevo poznam enega odličnega krimiča, ampak ga je treba tu pa tam malo podmazati s kako plavo kuverto, s kako babiko iz agencije gratis, ali morda pa kar tebe. Mislim, se ne rabiš te delati, zdaj nedolžna. Mislim, če bo karkoli narobe, bom pa jaz s svojim odnosom uletela in reševala stvari tako, kot se zagre. Mislim, lej, pazi, kako govoriš. Mislim, lej, to pa sploh boš kar ti svoj rad na pladen dala. V glavnem, no, smo snemanje tudi za eno novo babiko.
Sicer ta mala ima kar dosti talenta, ampak ne smemo jo preveč hvaliti, da ji ne bojo zrasla krila. Se veš, taki smrkavci si umišljajo pa, da bi šli za koga drugega delati ali pa celo v tujino. Mislim, najboljše je, da prepustiš to zadevo meni, namreč za to me plačuješ. Zakaj ste pa videli tako neverjetno brezbrižni? A se zavedate, da prihaja danes v našo agencijo nova manekenka? A ni to za vas, bejbe, kao neke vrste konkurenca? Ker pač oprosti, no, če bi se zgodilo to meni, če bi v našo agencijo prišel nek nov model, krast moje delo, ne bi bil tako ravnodušen, kot sta zdaj vi dve. Kaj je z vama? Ma dej, lejte star, pa niso vsi tako obrnjeni, samo sabo kot ti. A se lahko jaz enkrat v življenju pogovarjam z ljudmi, brez da se ti vtikuješ v moje zadeve? Ma dej, lej. No, res me zanima, kaj s tem mirom, no? Odkot to izhaja? Tipček, a si ti mene v zadnjem sajtu kaj pogledal? A ti veš, da imam jaz 182 cm in tudi če bi se našla ena toliko visoka, gotovo ne bi izpolnjevala mojih mer, tako da tle ni nobene konkurence, pa ne ser mi ga tle. Ja, jaz pa na novinke tudi nikoli ne gledam kot na konkurenco, tako da zdi se mi pa, da ena taka osvežitev neka bo prišla, da je sam koristna, ker smo kar malo to zamrli. Tako da, kar se na mene tiče, čisto dobrodošla. Zanimivo. Namreč, jaz sem se pokvarjal z Mijo in od nje sem slišal čisto drugačno zgodbo. Agencije, in to pomembna agencija, kar naprej sprašujejo druge agencije, ali so dobile kakšne nove obraze, nove modele. Pač, se veste, sveže meso in kolikor vem, samo tisti res vrhunski manekeni in manekenke imajo delo čisto vsak dan. In če smo čisto realni, v naši agenciji nimamo ravno nekih hudih vrhunskih manekenk. Mogoče manekene, ampak Jasona ne mislim ravno pri tem s tem. Mislim, kaj pa ti govoriš? Halo? Še eno tako. Kaj se greš ti, no? Jaz sem v zadnjem mesecu delala za Dolce Gabbano, za Armani, za Versace. Ja, kaj pa si ti naredil? Ljubica, a so šla Adidasova sončna očala mimo tvoje lepe glavice? Wow, sončna očala, to pa je res dosežek, bravo! Jaz sem to delala že 2 leti nazaj, halo, eni smo šli naprej, mislim. Kar ne. Te nehte se prepirati, no Mišel prihaja, nitli vsi neki v laseh, zdaj ona prišla, kaj bo si mislila zdaj o nas, mislim, kaj ni petelini tle. Pač ne znajo biti tiho tukaj. Mislim, daj prepravite se, no. Hej, the best, končen mak rej, pice prišle in ta hrana. Skratka, vidite, tukaj smo vsi dobili že in totalno agresivni. Čakal, imate super, tako smo. Super, je, kaj bolj, kaj hitre pice, kaj boš mi te izpisne. Evo, so, dobre pice, super. Verjam, neko povej. Veš kaj, di mi 2 mucke. Malo jene, ne češ pizati. Evo, super, pa smo zmenili. Res povej, koliko je to. Ne, stari, koliko zmenil, 18 evrov. Daj, ko smo te gledali že 200 pravatov. Super, najlepša, hvala, se ga vidimo. Čau. Hvala lepa, čau. Ajde, tam boli, čau. Hvala, bilo je bil prijazen. Sada rož, naredimo vse. Čau. Čau. Ragazzi, evo. Pizza italijana. Evo ga. Noče nos pico. To pa zihrim še. Čak, kuhne. Ja. Ciao, Mišel. Dobrodošla v Fashion Mode stanovanje. Mišel. Jaz pa Jason, čau. Veseli je. V glavnem so te že preškoli, veš? In gospa Loroš mi klicala rekla, da si bila na poti, ravno kar, tako da v glavnem to, da veš. Name so obrli, ker sem jaz tisti od zdaj naprej, ko
se mora skrbeti zate, tako da ni panike. Še enkrat daš, ne, to ti pa jaz ne slovada, ne skrbim, se noš ima to ti pora spakiral, pa greva, pej. Evo, fanta, to je Mišel, Karim. On je naš nov model, tako da jaz upam, da boste lepo sprejela, oziroma morate lepo sprejeti. S katera agencija pa si ti, ko ti spoznaš slovensko? Nisem pa nobeni agenciji, sam nekaj fotk sem imela, fotkam tle v Sloveniji. Novinke imamo najraje. Ljubica, ampak a se ti zavedaš, da si prišla v agencijo, kjer delajo vrhunski evropski supermodeli? Mi ne maramo niti poprečnežev, kaj šele začetnike. A je tebi to recimo jasno? Pusti njega, če šla v kakršenkoli na svet, se ka nama obrne, no. Drugače pa dobrodošla, no. Saj nismo pogrozni, no. Aj se ne, se vidimo pa. Ti si kjer, Mišel, pej. Okej. Čau. Kaj ste pa videli, če prišli? Kam? Ja, mislim, tako se pa res obnaša, ne. Poglejte, to je Mišel, to sta Teara pa Linda. Tako da ne misliš zdaj prosim vedeti taki Monik, ker je Patrik in je lepo spremeta. Koliko jih bomo še prišlo drugače, mislim, jaz že tako zdaj nimam prostora za svoje stvari. Dej, se. Vsi skrb se nabimo v dnevni Patrik. No. Jaz sem Mišel, vabila me agencija TJ Models. A gremo na kako pijačko, da se boš spoznala? Pa ne, na kakšno pijačko, sorry, ne, jaz sem ful zaposlena, ful snimam in ful delam skozi in plešam in res nimam časa, ker se družim sam s pomembnimi in sorry, res moram jaz zdaj, no. Dej nas skrbijo najbolj zase, hoča res na vsak način uspeti in pol tako ni hrana. Zdaj res, če hočeš greva vprašati naše fante, ne? Ali pa greva sami. In ful sem vesela, da sem končno dobila na tako fajn punco noter, da res. Ful hvala ti, Jano, res, ful hvala. Jaz se moram samo preobleči pa razpakirati. Samo imam pa še en casting za kopalo, ki je že danes. A že si dobila? Wow, super. Kje pa spala, mislim, tole so vaše posle, kako? Evo. Wow, fancy zadeve, ne? Ja, vidiš, častni gost bi bil vedno najslajše, ne? Ja, super. Zdaj, če imaš kar, še več nisem videla. Ja, seveda, ker je nekaj novega, vas? Ja, ful je novega. Ja, ful je dobro, ja, ful, ja. Zdaj, če imaš casting, ne, jaz vedno pravim posle na prvem mestu, tako da, če boš hotela, bomo šli raj jutro v shopping, nek stvari razprodaje, bomo malo zapravljale tvoj dobro prislužen. Hvala. No, kar so, ker je spala. Zdaj bom spala, super. Wow, kaj še posle, spet nisem tako posle še videla. Res, prekrivati. Ljubi. Živ, Ljubi. Je že prišla? Evo, Ljubi. Sem se usidrala, ja. In? Kako je? Ja, imam sicer eno ful prevzetno cimro, ne? Ampak, drugače pa super, super. Še kako imam dobro poslo. Šla je kar iz stropa. Posla iz stropa, kaj? A res? Ja. Lepo. Ti, kaj pa jaz? Mene kaj pogrešaš? Ja, veš, da te pogrešam. A res? Ja, ful te pogrešam, no. Sam je ne pogrešaš? Veš, da sem tebe. A res? Da verjem, no. Ja, lepo. Veš, da... A dej zvečer me kaj poklič, no? Bomo malo pa debatirala, prav? Okej. Ti, hej, čuvaj se, prav? Dio. Čau. Nada. Jaz mislim, mogoče boljš, kakšne druge barve med sabo kombinira z golem pa Kakšna bela, ne bi bilo dobro. Živa, ne, lahko, ja. Živa. Živa. Živa, jaz sem Leonardo. Mišel. Tole je naša stilistka Glenda, te bo uredila. Tole je pa naša maskerka Oli. Čau, Oli. Čau. Mi bomo danes fotkali novo kolekcijo kopalk z vizualnimi efekti in stala boš v reki, se pravi v vodi. Tako, zdaj pa jaz zapuščam. Kar izvolite se cvetne. Čau.
Ja. Ti bolj daš tako, da se čisto za... Tako To bom oblekla. Baby, sem imaš ful hudo kožo, res. Hvala. Skrbim kar za njo. Ker imam neobičajno tvoje leta. Evo, zdravo jem. Super, 6 bom naredila, da boš blestela. No, pa. Daj malo bolj glavo obrn, na desno. Levo, še malo levo se postav. Zavrti se v boku. Mišel, daj se zavrteti. Tako, pogled proti meni. Dobro, še malo višji brado. Daj priti na en kozarček. Zginam te zebe. Dobro, sem čist premražena, vidim, ne? To bomo strm. Tole malo zmasiramo. Zakaj se pa tako utresa? Zdaj, se ne je strašila. Ali prav kakva preživela, za te nove nikoli ne veš. Mislim. Mišel, nehaj se tako utresati, ker zgledaš kot ena narkomanka. Mislim, da čisto na vseh fotkah boš imela isti ksi, iste poze. Mislim, to pa nam gledala. Dajmo, skoncentriraj se na delo, ker če se ne boš prodala, ne bova podpisala nobene pogodbe. In lahko pozabiš na tvoje potovanje. Mislim, daj jaz to nam gledala, ker mi je bedno. Greva na en kapučin, dve. Evo, Mišel, gre pogled, kako se te fotke spele. Tole kar odloži, da bom grnil, ker vem, da te še vedno zebe. Vzem tele kozarce. Kar sedi se. Veš, mislim, da tele fotke ne bodo zadovoljile La Roche. Imamo v hotelu še nekaj studijske opreme. Predlagam, da tja pa narediva kakšno dobro fotko v kakšni taki dobri pozi. Veš, jaz lahko iz tebe naredim zvezdo. Ne vem, no, zebe me ful, pa pozno je. Potem ti kariera sigurno ne pomeni nič. Jaz vem, moram zadovoljiti La Roche, se si jo slišal prej. Pa tebe, pa greva narediti slike, ne? Dobro, še pospravim tole opremo tukaj, pa greva, kar pridi. Še malo bolj sem pogled, tako. Evo, pogled. Mislim, da bo za prvič kar v redu.
Zdaj pa najboljš, da mi da tole malo brslava. Tole tvoje prvo fotkanje. Malo vina za oba. Tole zate. Pa še zame. Veš, v čem je razlika med tabo pa temi najbolj znanimi modeli, manekenkami? Ne, gre se samo za to zdravje, katera pač pripravljena narediti kaj za svojo kariero, kaj pripravljena žrtvovati za uspeh. Veš, jaz imam poznanstva, jaz imam zveze. Ti lahko marsikaj omogočim. Ampak pa tukaj je tudi neka cena, ki jo moraš ti plačati. Saj me razumeš, kaj ti govorim, ne? Tvoja naloga pa je, da si na voljo 24 ur in zadovoljiš naročnika ne glede na to, kaj za ti. Greš v svet, ki ga ne poznaš. Ne veš, kaj se tam dogaja z dekleti. To je res. Izkoriščajo jih. Veš, da sem vesel zate in te podpiram, ne? Ampak razumem, da te imam res ful rad, no. She's gone. She's gone. Mišel? Mišel, kaj imaš pa tako počen glas? Takoj se mi izgub s posle. A ti veš, da imaš casting ob 12? Ja, Patrik, kje imaš pa ti six-packe? Kosilo je bilo krivo, napihnilo, ne, mislim, se bila stara jajca, čudno mi je v želodcu. Ti imaš 1000 izgovorov in kakšna stara jajca. Jaz tebi razlagam, da rabiš vadbo za trebušne mišice. Ne, nujno poslovno kosilo imam z Mijo in ne morem jo dobiti na telefon. Ej, te pokličem, no, njih mi zdaj težiti, no. No, pa glih njega zule. Vi ste vsi nagi? A mislite, da ste na plaži, ali kaj? Mislim, mač, ali kaj kakšen morje slučajno tle v bližini? To pač preveč hudo vprašanje. Mora Miro, pa veš, tako je v poslu. Jaz vam ne morem povedati, to ve La Roche. Jaz vem le to, da jaz plačam dobro. Ampak La Roche nam nič ne pove. Veš, po večeri ti bom dala možnost in če boš popolnoma zadovoljil moje potrebe, boš napredoval v mojega osebnega asistenta. To si ful želiš, ne? Il ne s'agit pas d'une histoire qui s'arrête. Il ne s'agit pas d'une histoire qui s'arrête.
ni d'ailleurs d'un rêve qui disparaît. Comme le bonheur qui dure pour toujours, à jamais, et qui te donne les ailes pour un nouveau départ. Toi qui es seul assis dans ta chambre, toi qui dorénavant vis en rêve. Ce jour que tu attends et que tu désires, ta vie est désormais nouvelle et naissante. Sois le premier, sois éternel, tel l'unicorne. Pars courageusement, l'avenir t'attend. Sois le premier, sois la lumière tel l'unicorne. Oublie le passé, l'avenir t'attend. Le temps passe vite, il ne s'arrêtera pas jamais. À présent, oublie donc toutes tes craintes, oublie-les. Ne doute jamais, allez, vas-y, fonce, dépêche-toi. Allez, vas-y, fonce, ne rends pas les armes. Sois le premier, sois éternel, tel l'unicorne. Pars courageusement, l'avenir t'attend. Sois le premier, sois la lumière tel l'unicorne.